Ajme meni. Don't worry guys, it is T-sided map. Koji kurac. Gen Grey Palme. Ajme, ovaj debili. Duje u kući onoj. Pored našeg spawna u kući, brate. Pored našeg spawna u kući. To nije naš spawn, to nije naš A, spawn. on je na našem spawnu, okej. Ajme, meni duje. A ti tu možeš pletat. Ubijam. Gdje je glupi? To duje život. Duje diffuzaj, jebem ti bombu. Trči po mapi, trči po mapi. Desno duje, vidiš je. Lijevo, iza tebe. Duje, gdje je ta daska u sredini, gdje je daska u sredini, budalo. Je li ima diffuse kit? Go, budalo. Pusti je, Duje, pusti je. Na bejs. Da. Vidite ovaj timing, jebote koliko njemu treba da smoke se aktivira. Moraš ti bolje tajmirat granatu. A čapi. Koji episni flash raspet. Brate. Uvijek bija najgori play ikad. Ja holja jeba sad da se će biti. O, ko me puca? Duje? Ti si masu debeli, znam da jesi. Dolazim do tebe. Di si? Ne. Di si Duje? Jel moguće? Ne. Duje, jel moguće? Aaaa. O! Ojme! Ajme ukraj mi je kill, da sam mu... Ojme meni! Šta sam Da sam mu napravio? cijeli damage, jebote. Ne! Brate! Ne! Što smo svi Zeusa u retardi bolesni? Brate! U životu nisam vidio veći bullshit! Opet ne znam. Sad tipa sa 5 ljudi, brate, meni ono... Op, jebem ti mater, jebem ti mater, jebem ti, pečki je poslana. Jerija. Fuck you, brate. Aj, drugi lik me samo zbija na moj pol. Ojme, ne! Brate! Sa 3 Kako puta, mene brate. Zeus samo 10 puta? Samo je Miliceusa, jebem ga u usta glupo. Lik nam je tu s tebe strane. Vidi ti ovo. I Milica nam je spawnu, Renzo. Isto sam da. Nije slušao, what the fuck, evo. Najpa sam range. Ne! Vidi ti njega, ja. To je treba biti Zeus, čisti. Znaš, zato što ti želiš da je Zeus. Ne! What the fuck, koji bolesnik. Hajde, hajde. Zeus, Zašto ti trčiš sa Zeusom? ali se ne smije. Ne! Te! Da, došao je neki vakandrula. Ja Zeus. Ne, jebote, pas mi opet. Pokušaj pobiti. Ajme, samo ti dođe opet, trebaš mati. Ovo je bot kraj! Retard! Šta je? Sad vidio sam kako se to desilo, vidio. Imao je životna misija držat Zeusa. Pa ej, to se tako igra. Jebem ti. Koji bolesnik. Ja pokušam da ubiti onako milion botova, on meni dolazi s leđa. Nakon je na malo range. Ajme, meni opet bez Zeusa. Renzo, di si, to je tvoj posao, jedan. Jer kaj naskakuje na malo range. A boli mene kurac. Idi ovo. Opet sve ga tem. Ja se pucam s nekim drugim Top. A tebe Zeus, ne Renzo. Zeus, onako kad si... Ne! Ima 2 headshota! Ajme. Snima se. Što? Što je ovo koji kurac? Pa stigao sam budalo da si go ubio. Ali... U jednom metku sad njih obojicu ubija. Kako je Čapi tek na USPS? Znači, joina se neki botki ubija me. Zato što su me ti najfa retardu svaki put. Čapi je ima 6 kilova više od mene. Ja sam ima 9 Zeus kilova.
si retardiran. 3 kila je. A duje ti se ruga. Gej. Zašto sam ja gej jebote? Pa znaš ti da si gej. Bože, sad ću. Tu je 6 kilova. Da, Ja, Zašto ste vi pušali, brate? ne. Pa ja sam pušio jer sam njih ubija, brate. Vi niste ubili ni jednoga. Vi ste ubili jednog budale. Ja sam ubija jednoga, išao sam ubiti E, drugoga. pa nemate šta pušat. A kraj. 18:3. What the fuck? Najfalo reca. Najpalo me. Gdje je čovjek bija? Koji kurac? Pakira, brate. Nekako je zna što sam disala. Oj me vi šta sam mu napravio. Oj me meni. Šta sam dobar? Što si ubio dvojice, jo? Ne. What the fuck? Tu ja gledam jebote. Ti me tak ide, jebote. A mi instalira CS, jebano pas mater više. Aha. CS da uzmem, a ovo... Nek ide u pičku mater. Kakav CS budal? Šta? Where? Ok bro. Zna sve, pizda debela. Thank you. Ah, very nice wallhack man, very nice. U glavu, bože. Ojme koji sam sad kill napravio, moram saveat moment. Da. Jedan desno. Čekaj, moram smanjiti crosshair kad sam ovako on ne vidi daleko. Šta, koga je ubio? Jeben li ti mater. Now do the flashbang dance. Ne duje tu, idi drugim putem. Ne Renzo tu. Idi dale. Jeste treniran ko... Jebe. Ja ću to gledaj, ja čuvam cijelu stranu. Šta ste svi došli vamo? Vi ste baš dva NPC-a. Kurac bacio da se Da- spokoj. Da ih mogu snimit, ja nisam. Ja ću te snimiti. Znači oni su ti došli skupa sa mnom livo i da su došli kod Došli su vamo, vrte se jedan Pa pored nisi drugog. ništa tu rekao budale. jebote. Pa. Ko smo uženi? Ali čekaj, zašto? Vidi ova dva NPC-a čapi. A šta hoćeš rebelno? Oni su rijetka vrsta. Oni su rijetka vrsta. To je rijetka vrsta debila. Zatvori ta vrata srca. Promaja je. Promaja je Ne, promaja. ne budi nepristojan. Gledaj mi tamo tunel. Ha, tamo će u grede upucat nešto. No. Majko mi. Čekaj, idemo provjeriti je li ko došao. Halo? Jevoj! Mrš, Jedan bit će bez zvuka, glup kao kurac. kako je njega ubilo? Nju. Bravo, hvala ti drugo. Ma ništa, retarira. Desno, desno, iza tebe je! Tebe, Iza tebe, tebe je! brate. Desno čep. Ja mi došao ovaj za tebe. Uči. Nije iza mene. Desno. Jesam ja skicu jer smo ga vidjeli da jedan prolazi iza njega. Došao, Ma ja nije ne to prošao. on. Doslovno je, ja ne bi iza tebe išao. Da. What the Ma, fuck to je ste vi to? nešto krivo vidjeli, brate. Ja ću ovo To nas je- save. Jebo ga. Ajmo čo nam id. Desno, desno vas specijalac. Molim. Vidi budala. Vidi budala! Baš ste glupi. Baš ste specijalci. Duje, molim te, ubij za njega. A zadnji je na A da ga jebeš. A mora bit. Duje, aj ti plantaj. Evo ti bomba. Gdje ti stao nasred U svega. spawnu, iza tebe, Duje, iza tebe. Ali ima wallhack koji kurac. U džungli je low, u džungli je low, u džungli je Duje, low. gledaj gori. Duje, samo stoji tu, gledaj gori. Aj. Ja tamo. Tu gdje. To.
Dobre. A čekaj, još malo pričekaj, još malo pričekaj. What the fuck? Iza, na skalina. Ja odbijam bit Samo da prvi ti kill. sam klik. Čapi, morat ćeš ti bit. Brate, vidit ćemo ko će biti. Ja mislim da Stipe neće dobiti prvi kill. What the fuck? Ajmo Stipe, ključ. Stipe asist. Evo ga, vidi ga! Još ne da pucat. Još ne da pucat. Truda si Zeusa, to je jedan charge od 10 minuta. I onda treba čeka onako 2 minute. A zašto mi nije dao pucao? Da ga Već ispuca kad puno promijeni puta pušku. mene ubit Steam retarde. A, da. Glupci kokura. Pokazat ću vam replay. Pišete na njemu postota. A vidi ja sam. Ovaj Čapi trči naprijed, Stipe prolazi pored mene. Ja sam gledao Stipin povratove, brate. Ja sam samo trening one tapan Stipe. Duje. Pa budalo jedna blesava. A jebi ga. A dobra, jebali se Stipe. What the fuck? Kako si me one tapa, buga? Ne. Pokušaj ga se... Uzmi pušku u ruku, Stipe, uzmi pušku u ruku, Stipe. Ništa ne uzmem budal. On trči s nožem, lesnik mali. Nemoj skakat. Čeka da Nema se tu Zeus ničega. ričađa. Oj me dođaje. What the fuck? What the fuck? To je spali. Uzelo je pali. Kill moj knife na Čapiju! Prvi kill moj knife na Čapiju! Da. Kvala. Isuse i Mario! Čapalja ovo je tu vrijednost spustila za 10 eura, ve. Jutra je i mene! Quick clutch. Knife te Čapi! Pa najfa sam ja njega puta. Njegov prvi kill ikad je... Ne se, a Čapalja je išla preko B, glupci ko kura Čapalja. Stipe livo ti je, livo ti je. Aj Stipe, Čapi livo. klač ovo, try hard. Aj, pa ne Tu je, smijem tu ti. trehara preko. Bojim se, Renzo. Bojim se. Znaš ti rukicu, aj. Tu, evo ga, vidiš ga. Oj me meni! Ja mislim da ovo prva runda gdje je on preživio. A budal. Eto Nije, to nije. Si mentality, vrat. Ajde je Ma pikaj. nemoj šta mišlja. Jeben, a jebi ga rekao. Da te nije Milić javite. Obojica smo gledali. Aj, budi moj body. Ujme Stipe, pa Kako daj se još pravi? jedan put. Stipe, daj još jedan put, daj mi boost. Aj. Šta se napravi? Daj još jedan put, aj. Čučni, aj, čučni. Pa valja od zada. To Stipe. What the fuck? What the fuck? Ja sam ušetak kako Stipe puši duj kurac. E, poješ da ste već ljudi. A evo ih E, ništa na sad. banani. Deseri! Ubija sam lika s kalašom s ovoj FPS-om. Second mid. Back alley. Ništa. Čekaj, ja uzmem nečega. I ti si. Da, ja sam vozio bandova, samo sam iđao počak puca. Ja sam ubija trojicu s kalašima s ovim FPS-om. Klipaću. Zipu te klaču. Znači, oni su kalaš imali galile. Koji ste isto našao? Ja, to je klasično. Au. Ajmo Ace! Ajmo Ace! Kralju! Barely, bro. Barely, what easy. Kralju! Ubija sam njih! Zašto si opet sa menom? Duje, ne prati me! Idi na drugu stranu! Viš da nije ja, tu sam podeš. Vidi ga! What the fuck? Sete. Šta? Ja sam njega pogodio s ove peom, jeste vi vidjeli? Ne. Je. Jeste vi čuli da sam ispalio metak? Na mom screenu nisi. Ja sam ispalio metak! Tu je šizofreničan. Duši. Je skurat. Ovdje. Na B, na B. Dvojica na boji. Santa Habibi. Bring for me What the fuck? a Lamborghini. 16 sve skupa. Jeste dobili vi rank? Da. Sad ću vidit. Silver 4. Silver. Kako sam ja dobio isti rank kod Duje? I ja sam dobio Silver 4. Kako je to pošteno? Ajmo za AWP i na krovu je. A spona, čime spona na krovu ja uzmem AWP, vrat. To je to. Aj sad ne mogu gledati. To je inu. Kako je poletija čovjek. Pa imam kalaš.
Evo ga iza Mislio tebe, sam evo ga da iza je tebe, evo ga iza tebe, pazi, pazi. Ne, ja mislim Šta govoriš, cigane? Pa brate da ga zaštiti, znaš, da je ovo laksta. Ujme! Mamo tu je! Tu je, nemoj! Zaustavi ga, zaustavi ga!